Ese koko urakomeje cyarukwe? Ko bazubagira nawe urasetsa. None se urukweto rwanjye urumva naruheba rucitse mu bintu by'amanzaganya nka biriya. Aha. Numva se wigurutsa nkaho washyigikiye umugabo wawe. Ariko no gushyigikira bigira amabura burizo cyarukwe. Nta muntu numwe wagusabye kujya gutera umupira wambaye ziriya nkweto ntukaruhanye mukuru. Uyu mugorera none se bana nagiye nzambaye ntibyari mu rwego rw'igikorwa rusange. Yego mana, ariko mana wowe. None se si ishema ry'umurenge naharaniraga. Yewe, wonde sazo zarizi. Bonye niba zari n'inkweto. Ubwo no wavuze icyo koko bazubagiye. Nese njye hombeshe koko. Uzajya utuma mbeshya n'uwo. Ahubwo ndebera kagashashi kakaki. Ubundi nzipfunyikemo rwose nkwereke. Gusa urashaka guhingukana biriya bishwange by'inkweto koko ku murenge. Nahamwe watwitse. Nawe ino risohokera. Nibyunzwe n'iki? Ariko abayobozi baragowe we. Mbese kwa nkureke. Abakwakira bo rwose si. Sana. Uyu mugorera Ntabwo bira muzira nigendere yewe. Garuka nta monzera. Ntabwo ntumugenda. Gerageza kujya wubaha ubuyobozi koko cyarukwe. Jumenya ibibazo bugomba kwakira no mugakinisha ubuyobozi. Ndekura wa mugore ndekura nigendere. Karwa ntabwo ugomba kujya gukinisha ubuyobozi. Ntabwo ujyayo n'ukuri. Garuka. Waretse nkagenda. Ntahujya. Sinda kujya bamuzira abazubagiye. Ntabwo nzajya no bamuzira nitambukire ko. Akagerayo. Ejo nigendere. Kunsebya buri gihe no mu buyobozi. Urambuza kwinjira ibirozi si byacu twese. Reka ninjire biramuzira se nyine. Ubona uko ngana sha bisa nitambuke. Uko defense wabaye iki? Mwaramutse bwana Zegiti. Sine cyaruko. Ahura niki? Byagenze bite? Ushaka kumuza kwinjira se ngo uko nambaye ibirenge. Kandi ikibazo tuza umbwire rwose. Turagateba kirorije. Icara umbwire. Abantu bazamenya ryari ko ntawe uheza umuturage aja mu buyobozi koko. Ega nawe urabajisha cyarukweto. Dore wambaye umupira impindurize. Bashobora kuba bagufasha ukundi. Ndababaye bwana Zegiti. Navuye mu rugo ntarebye uko nambaye. Reka ahubwo ese ko mbona uri n'urukweto rucitse uwo mwaba gutanaga niwe uruciye. Ndeka Zegiti. Burasakitse ko nasaze. Cyangwa ni mushya ntabwo azi ko ibi biro nsanzwe mbigenda. Mubabarire ntabwo buri yari yakumenya. Naho bundi Zegitifu. Ndakumva. Kirango murabizi ko ejo bundi twakinnye umupira mu busabane. Ndabizi rwose wanahanyuranye umucyo wari ukiye rwose. Narengize ngo ntago mwambonye. Utaribonye se ninde cyaruko. Haritanze bikomeye rwose. Ahantu barakogeje karaba. Muri uko kwitanga rero nyakuba muyobozi niho ikibazo cyavuye. Do reba nawe. Akucyaruko. Wanduje baro yihutirwaga yari sigaje gusinya ndebere nawe intoki z'urwo rukweto. Mumbabarire nagahinda ka binteye rwose ubusimbona neza. Rugumane narubonye rwose. Ngo rugumane. Kirango uretse aha kandagira bigaragara ko ari parasitiki ahandi n'uruhu rukomeye. Ndabona. Use naguru ni koko kandi rwaracikiye mu gikorwa gifitiye umurenge akamaro. Nazo kabaruje hano kwishyuza. None se siko bikuye kugenda se? Siko bikuye kugenda Zegiti. Ahubwo ndava hanyajyanye. Ndajyana rwose. Ariko cyarukwe uzi kuza ubwenge koko. Ubu nkaha ngaha inyuma y'urugi wahatekereje ute? Ergo umuntu ntiyaba yifitiye agacupa kamwe ngo ajye ahagaragara agategeza abavumbyi bose. Ubwo se wabubara? Kuvuga se ngo agacupa kamwe ufite amafaranga make cyarukwe. Uratangiye kuneka ngo uze kunsaka muri Mugondo. Reka da kwaro kwibariza. Mugore wese ko nakwishakiye nkuzi. Komisha ikintu. Ndabona hariya muri kuntwari hari agatambaro keza ko mu mutwe. Nagira ngo ngurire nanjye ejo nzakanyurane mu nzira. Oya. Oya nta mafaranga mfite. Noneho atoyo taza kwicwa n'icyaka. Reka abantu miriza ubushira abari bwo jewe n'inywera. Ntaho komeza ugigira n'iryo cupa. Oya. Kunzoga wo nta kibazo rwose uyu munsi turanywa ndarana inkweto. Nyamara ibyo nari mvuze nibyo kandi najyaga kwinywera ubushira. Byanatuma uramutse wongeye gutura ukweto ntabasha kururaruza. Umva, Wumvise ariko rurafashe. Nushaka rwose umwingunguru nusinda ndaguheka. Nako ufite amafaranga menshi cyarukwe.
sereka nkwemerere ko nyafite. Nese wagize ngo warongwa n'akagabo k'inyankaragata. ngeze urumva ntari gusanga inyankaragata. Turanywa buke. None se turanywa gusa nuko nta n'akaro k'umuceri cyangwa ibirayi dutahana koko cyarukwe. Ariko jya ureka tunajye n'inama burya n'icyo tunabanira. Ko nakugira inama ngo dukoreshe amaterasi waremeye. None se iki mwene bihe ibindi ntirirwa atwaye moto yakuye mu myumbati. Baguze moto se? Barayiguze nyine. Yewe we. Raho gusa ngo ukomeye ku murima nta n'icyo ukuramo. Mbese nuko bimeze. Noneho nanjye ndabyemeye. Ndamukunze noneho. Bazateye. Ariko wabonye ko akabara ari ingirakamaro? Warabibonye? Ubwo si iyo utaza waba wongotse icyo gitekerezo. None se uraza kungurira kariya gatambaro ko mu mutwe cyarukwe. Se nagiye ku murenge kwishyuza inkweto mbuza none nabonye izindi. Nanasaguye agacupa. Nicaranye n'umugore turungurana ibitekerezo. Ariko rubanda murashobora. Azubaye. Karame mugabo ngunda. Ntabyago n'umugabo ngunda. Yewe se nagucuze. Yamaye icyo kwamba. Uzi ko naringuye? Komera ariko se ubu turagera. Komera dore fa. Reba ufite ubwozo bwo kumvumbata ihangane turagerayo humura. Aha yewe. Buretse dore tamba. Buretse urebe ngiye kongera vidensi. Rava. 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 Utagwa ariko se urumva ariko ukuntu za nkweto zikomeye. Azi kugenda nka sinema. Ngenda nk'indege ahubwo. Indege. Itondeko. Uzi ko wari uguye. Mada. Mfite perimi yo gutwara ibirenge. Gatuguri ya 7 rwose urumva. Mfata. Nagukomeje ngwino ariko. Mfata. Ngwino ndakugezayo. Dore nyabanga. Nubona kuri ikigabo. Nzajya nzindana nawe nta n'undi nshaka. Nawe. Subwo twadufaranga. Turi butakare. Watakara. Baratsora. Ariko banze umaze no kunanirwa ntukihuta cyaro. Reka ngo uzige none umaze rero. Nyora. Aravu. Keba banyabusa.